Ej, živijo ljudje, jaz se vam sam na hitrico javim, ker nimam veliko časa. Po mojem imam samo par sekund, ker sem v zaporu. Pač se veste, da so me zaprli. Čak sem malo pšt. Ok, šli so. Samo hotela sem se vam javiti na hitrico iz zapora. Upam, da ste z mano, da mislite na mene. So me pa dobili, ne? Se naredi, ne, če nisi dosta previden. Tako da zdaj sem tlele. Ful mi je bedno. Ej! Daj zbudi se, no. Valjda nisem v zaporu. V Otini sobi sem. In ne, niso me zaprli, okej? Dajmo prosim zdaj mečkem razmisliti o teh lažnih novicah, ki se pogosto pojavljajo. Trenutek za razmislek. Ali se vam zdi ta fotka resnična? Ali se vam zdi ta intervju verodostojen? Mislim, iz Lune se vidi, da je to scam, da so to fotomontaže in da je to Google Translate. Dajte ljudje, prosim vas, zaradi vaše zaščite, malo bolj kritično razmišljati, okej? Ne takoj se zapaliti na neke bedarije. Malo preberite, malo razmislite, malo podvomite, ne, a je res, ali ni res. Čakaj, nekaj narobe s to fotko. Kaj? Ne znajo sklanjati. Kaj? Pišejo Ani Praznik, ampak v moškem spolu. Dajmo, prosim vas. Predvsem to govorim zaradi vas, da ne boste nasedali, ker me je spodbudilo k tem videu predvsem to, da sem v inbox dobila nebrojeno, nešteto sporočil, če jim lahko kaj več povem o tem. Sploh nekaj to je, nek sistem ali kaj, za hitri zaslužek. Pač to ne obstaja, okej? Želijo, da se prijavite, zato da vam bojo shekali v račune in zato da vam bojo pobrali denar. Prosim, dajte malo bolj kritično razmišljati, pa preden se odločite, da je to res, še enkrat pomislite, ali je ali ni.